aking paguyuban drama gong lawas. Sanen mangkin ngibur semeton sami. Dumogi terhibur makande girang makedekan. Paguyuban drama gong lawas. Paguyuban drama gong lawas. Paguyuban drama gong lawas. Paguyuban drama gong Tiang mo nawang man. Nyen sudah den kena man. Besek-besek nak man. Ben dingah tiang apel. Ben dingah tiang ipande. Nyen sudah den mana orang man. Kini mo saja je buku raos mo ke. Ibli apel mai nglalinin tiang. Ibli pande mai masih ada kena mulu saja ken tiang. Sake walo mo. Jani gegalangan je tiang lakar ngurto ngajak mo apan mo agon tiang nyamu. Wenang masih mo nawang ken kengken isin kena tiange. Sujaten ne ane sangat kena tiange demen ken ibli pande mo. Oke tuh. Ya ning ibli apel saja je sangat demen ken tiang agon tiang gegelan. Melad ke ngagon tiang soma ke walo tiang nak ulian medalem ibli apel jatene kena tiang betik kena tiang mulo ken ibli pande mo. Nah, yang tadi ban mo. Dak besek-besek ke tuh bon kan. Besek pande-pande kan nah. Do bengali do. Tuh. Bapo. Bapo beteko tuh. Bapo bo. Apa bekong loh jadwal nak dingah bapo. Ipane. Iya pel. Nih bangun contoh benar jani. Kengken loh pidan. Pelaksanaan benar pidan sing ugu munyi nak tuwo. Kadang bemelet bungut bapo neng oren ilo. Mulai tasik bicara jani. Tenyen kal pelehan bapo kal pelehan. Ye nak tuwo tu sing ada. Kal ngarden panak ni sing luwung. Pasti kau ni pleng luwung halale ho. Sing caro nyai ngangwang kita. Ni nyakeng to nyakeng. Mulai lah dah jani. Ngelang-ngelang hati. Pongseng bapo. Orang di gumi ini luwung panak landas kene amat lek hati ne melang benom tingkah yen dadi nak loh pang dadi loh luwe pang seng dadi loh luwu to pengide apa na melang boy Nah po. Tuh po jani tuh. Bo dingah mah jani. Dengelah bapo galak kok gitu. Bo dingah bekerasa. Yang tadi ban mo nah. Keresap po tiang ken Nah. nyeni bapo mo. Jani kene cak nyen jo kena ni bapo tiang jak tu po ketu tang tiang. Itu buat nak jadi nak harus agak tuut aja ramon nah. Banyak itu yang agak jak luang berjani anu ragonya nah. Pejalan rago makunangan ni benan itu digugu ke makuranan katanya nah. Nah, rasti tiang-tiang mo na. Pang disubone tiang makuranan peng duo pang melat poken tiang mo. Mok masih sing jauh mungkin kal dengil sannya nah. Nah mo suk semua na mo. Nge gitu benar. Gitu benar. Meme jani gaina lu jemaknya na pedeh baponya lo. Pedeh baponya nah pecah. ya dia selektif ngalen lo umur bamune mania di jani nu segar bayune nu idang merden ibu pedidi mani tuanya ngancanin jek ngalang nganten beunglah tunangan. Oh ini selamane bo duda sama kelone bo mana kali tunangan Cekeng. cekek panak nih Pak Berate Panen Pak Wayan berada ni rumah ni dia labuh. Bagi kamu. pani Nek anu asti ada nih. Oh nyoman asti. Boh, dingok tuh orang ngejegek tuh orang ngeboknya lantang gitu. Oh, apa ada nih? Yang kriteria nih ngalinak lu pang kengken. Yang pang kini pang ngelah kuranan sejuta. Aduh, hati ada kuranan sejuta telah bernangon, Pol. Soleh-soleh sejuta gitu. Sejuta. Artinya? Setia. Setia. Ju itu jujur. Jujur. T itu taat agama.
Setia, jujur, taat agama. Pas. Ini mare pang ni kita pasti kependuan ni pilihan kalian kunan duda. Jadi bemana nih pas? Apa? Cak luwung nih di ngomong aja kupingnya 1 juta. 1 juta. Wah, luwung 1 juta. Setia, jujur, taat agama. Mih, luwung nih. Nya asal ngadung uri dirupa pari laksana. Jak asana ngejak bani bengadepang cari kerja bani asana ngomong apa lo? Cari cak senglah. Anggap cari. Angul biaya nganten resepsi gitu. Paling bedek bani undang pejabat, undang dia penjahat, undang pejabat, undang. Yang penting Pulau Pali Upakara itu pangmajalan sederhana Kang Wang. Dengan kesederhanaan ada satu kebahagiaan. Nah, ngali bahagia tuh kewa. Yang jadi begitu wayan beratur betawang sigogna nak dingaur tuh anu uli dia labuh tuh. Anak keras wataknya. Sekeras apapun jadi raga kelembutan anggo ngalahan. Oh gitu. Ya. Oh jadi kini sana. Bapa besing lah, mimi besing nu. Jadi kamu nyen kore meswake, dia lulur waktu yang bermula market, yang bermarket apel aja inyo manasti, you know. Cek yang alin meswake kamu juga alin bapaknya. Nyen orang dari juru ras. Aneh aja meswake, gua ngaji bendesa. Tawang gua ngaji bendesa. Tawang. Mudah-mudahan kemulan. Oh gitu. Aturan lagane gua kaji lunas tulung tiang pengel nganten aja kita bete. Sing lah nyen dong. Sing lah nyen aja man. Dah lama ke mame. Jadi kemunya. Jadi mudah-mudahan ada di jarone. Pansing berubah pikirannya. Jangan, nyanan kalian takutin kan madeng malunin kita juga ini no. Duh. Swastiastu. Wes, bos agat bos jago na semang payu jadi kalau anu. Enggak, dulu semangkin yang mangno sepisan nih gitu. Kadang dia ngampun Mas Maya sarang Pak Wayan Brade. Iki kemarin gini tuh jalan lisikan ke ngerarah rumah nih. Nah, tiang uninya di desa ya, anu dia labuh. Ya labuh, tawang tiang nak uli pidan lungsen tiang jaragane. Oh, dah becek ni kan. Walau nak dagana sado perangson-perangson kan bede melangnya itu nah. Melangnya bede. Enjak tiang nak kilit sadagan uli pido, nak boleh timpalung dan masih. Ampun ya kentan doh kan ipun tan ya jiwari yang nasabun sareng doa Nah, desa. Makanya baca kaliring tiang berikut. Kalau Kang Wang tiang bisa na tiang dua munian Kang Wang barang-barang nah. Barang-barang nah. Dikira tan bener besira-sira malah ta. Sira tiang. Tapi ngiring na pantat. Ya pasti kasih nyanan sabah nyanan pantat. Kadang pun berjanji soalnya. Nggih. Lah katine nyanan antian mah keuleuh raga. Tenang eta mah. Mo ibu jani jak dulu sang kena tiangi mo. Dia ngejani itu boleh pasti ana jadi besik-besik kena ini kan tuh nak sekan. Orang bapaknya orang ngegalak kati boleh nyam di jalan jalan ke nih benar nih rumah nih apa oh bos saya main ini dapat benar saya nganggur Swastiastu kangen yang minta nama terus jangan bawa ya urusan melingge jero mana ki bapak di jadi kan ada instrumental bapak tiangnya kari di kamar nih oh kenta hujan nih jak onyang bawa pada si iya ketan meniki sabar tuh melingge rumah di tiang ngerai bapak nah ngomong oh bapak nontamnya apa protes ini cocok ada desanya nih madan desa ya labuh oh ya jak tes gitu udaranya loh mengapa sih bajak leboh ini bajak sayu main-main aja anak Swastiastu itu wis pan berato aja so aduh pan mano kan marah mesti nyeriap kan pan berato aja pun tuwo munto kan kaya kan kaya len di tumben di rumah so lungo niki ada napi niki pan berato manasti ajak lu patekan tiang mai sajo nadak saro ada mabuat di kalatur tiang jak pan berato gitu sing nyamat tiang jak pan berato tiang nak uli cenik lungsen jak ragana gitu ne komang apel man ke purin tiang maro gitu
kan betawang mangapel sing lah nyen tiang aja amai jadi kone peng ngarawasin aja pan brate ne tiang nekeden kenah ne mangapel kone subo mot tersenan kone tahen cutatnya tiang ide kan pan brate kengkian dia pengidang i ko mangapel majangkepen pengidang masomahan ja i panak pan brate gitu itu penguntang pengerauh yang main Selatiang aja bos. Yan. Manut pesadun niki timpal jangi koma apel. Nak subuh kali saling pebuntilin raos aja kedua. Seken raosnya berseken. besekan Oh keras ya, kalau berarti seken namanya niki. Makanya semakin niki makin berdua okan nih tiangnya ini. nah itu penguntang pengerauh tiang mai jak pan brate banget pengideh tiang cero raos tiang maro kengken pengdadi je pengidang tiang mendewe beli cerai bela kemangapal pangsida menjangkep penjaknya mana sih Haji Beneso puniki yen awak ipun ngidang ti tiang siang kenah ipun tengidang ti tiang siang ti tiang metaken mungkin ipun pongseng jak uju-uju di tiang emangi iya apalnya iya tan wendan kenah nih loh pasti teman ada raos Bung Haji Beneso kanti main nyedak kana bukulo men lo kengken sekena benona Panggegalangan kengken man mumpung mesin beli teke main aja beli komang apel nih. Nah, ngerti bapo yen bo monto batas mangut kan lo mengerti bapo malwan tuh nggih puniki Haji Beneso yen roh di pemargi lah tuh kan ampun uning kawentan gumin titiang briki pun api simu dresto ne patut margiang briki sampun lah tuh uning niko gumanten itu nasi tiang sota nak ngambil nak lo driki patut ke kenining napi wastane pesilur sampai akit suaran gendongan 1 juta udah sampai akit suaran gendongan 1 juta yang total nanti tiang makin konyang yang orang bos sampai tak nang pitu tengah itu yang 16 banyak angin 16 juta Sampai akhir sampai waktu meriki nah dia sampai cara jani cara nyoman sing nawa kan sak pipes bang bapo segini udah ada urusan gina kan cenik kayak itu mungkin ini pan brate nah tiang ini kena utusan kutus kan i kumangapel seros tiang maru nak sing lah ramu tiang nganggo ana uri ning ide menyuakang kan pan brate yen buku raos pan brate buku keto ada dresto nih ada dini cero raos pan brate tiang bang tiang kalah masih bedek bang tiang man metakon ja beli apel kumangapel apa dagang bos siaga teken penyuh petagih pan brate nih rasanya menurut tiang sing antes to monto gitu tiang paman masih kurang masih mangapel keto pan prato anone mangapel bangapel kene pes 16 juta malah bekal 16 juta ngat jadi nganten boyo man nano ngampih ngomo bisik tuh ngelapis dek ada sekat mungkin dia mata 1 juta kan iki kang yang dupun iki 1 juta angin napi DP dupun iki awan pecengceng pecengceng apa namanya gimana alit dan yo mangkel jadi tunasi tiang riantukan dewasa becek dewasa ayu malih kita ngerahino nih kan malih kita ngerahino jadi tunas tiang alit patut kena juga pan brate gitu lah maro bodingah masih rawas nih cerai kumangapal gitu lah tiang anakan iya kumangapal nih cerai tegal mau budi gitu lah bas kedua tuh kan pan brate ngelah cernak cenik kena yang bukannya mana sih
ada jadi dagano ngabo bekal 1 juta gitu. Kang Wang nih kan malu pang ada. Sampun salah tampi ratu wagi beneso yen titiang teh nerimo pis 16 juta niko nak tanjangan titiang mantan pengratu uning sarang sami siki nyanan rauh semeton ning riko sami angin titiang nyangu angin titiang persiapan kal riki nak kelangan titiang akeh niko tenjo maro titiang orang amun niko samian ada yang titiang kan nyuang dan niko nak dresto ratu tu nak beneso sampun uning dresto mawo cara kenten ya terima titiang pengisit titiang dumun titiang dan bani Nah, dan mula uko keto dresto Simo nih dini ada dini tiang juga tiang masih apa dan itu ngenahan masih patut masih ceranan beli gitu. Kewalau pengidih tiang ceroros cari komang apel maro nak sing yani kali nyoman asih kelajak mulih tiang mesangke nambahin ketelun dua yang ada dua hasil ben telun gitu loh. Tudung tiang apel misi keto jajani ya ajak ini pasti kamu. Anu yang berdua sini nganjak yang nganten nak karangon maklu lu ayan. Saya nak kejap pejalan luang dewasa luang kayak yang berjalan nganten alasan luang kan dika batal Malaysia. Apa jajak sediang pes dia jajab bes amun keuangan dijab ada nyama malu carek linggang lah. Nah, bos itu kengken kango aja kena nyoman itu ngajak yapel ngajak ki ngaji beneso yang bawa kenten nggih mun kenten titiang ten kengken mangken jejuang panak titiang ten kengken bentelon jetan kengken jak titiang rimo. Nah, ne pan berarti buku rawas mara komang apel ragane ada pes baru 1 juta kan gitu. Kayang ben telun tiang mai, kayang tuh ben kal nyedam apel kan pasti siap tapi sementara ben 15 juta nah. Kalau pengidih tiang ben telun jani pang nyomana sih tepana pang ada masih dini nah. Nggih, sekian pun jero beneso jak napi man malih baos pasake akeh jak nikong pun. Ya ampun acenik pada demen napi man titiang tuwa man. Tuan. Nah, aluan ngabe pipes kayak ngabe sapi pada kayak ngabe sampi akit mai benan dan sapi. Pokoknya ngelem. Tuh, bukan tuh ya sih. Motor yang bapu yang kati ngabo sampi nu. Nah, ini tampil kawang maro 1 juta kan lah, benar. Bebenah hitung nak malu. Ampun. Oh, iya kini kan luang perjalanannya kan bersih ampun pemargi ini ngaji doh. Manarane raga mai meswake suba. Manut ken reste sima sane memargi riki di desa ya Labuh terus kadip ampun nganutan pisan niki mungkin pantan gelisan Sabah niki ampura wayan dia kan pamit niki kalau sengadong nang toyo nang bedek neno bangyang apa kayak niki cepokan niki nak kalobo mriki kanyang dumun kanyang PE ini mana nih cenenge pawayan ni duran yang ilo apa ada loh konen sekan niki durung ne konen nganten iya nih Saja. nyoman asti jebol man nganten kalau nak bocerai Oke, tuh. bojanda apa ada cara jani Saya takola masih nyanyi nawa yang Man. ya nyoman ada kenal saya durina nih ke kan mah dikit ya. ada nak cepur nang ide nalo Nah, pan berarti tiang kalau ya durus kalian Nah, lo nah. Ayo pamit suksemo Aduh. Ijo kada ni beli pande. Aku kel nekain mai. Pekeloban to sang dini sing teko-teko. Oh, Ih, ngumit beli pande. Aduh, lantang to beli ne. Mare beli samat-samat yang buat teko beli. Kengken. Men kengken nih, man. Ada jak asam jak kedropuan kene. Ngajak ketemu. Kini beli pande. Beli sekan tresno ken tiang beli. Ada jak kene balik kuri di metakon di. Uli pidan beli banyak orang tresno ngajak man. Cek ragu man jak terenan beli. Nyenawang beli nyenan guyu-guyu tresnan beli ne ken tiang nyenan. Kalau kini keadaan tiange Tiang nak bojeng nerima. Cek kengken dia keadaan mana, kengken dia asal mana. Cek tiang nak bojak tresno mula kejati mula senan dia de beragu. sekan beli tresno saking jati mula ken tiang beli. Sekan jak belak tangkah beli jak
Man kan ada di Aden beli. beli. Yang gitu terawas beli ni suk semua pesan tiang. Beli subuh presiden rimo keadaan tiang ini buka kene beli. Kewala kene. Yang saja mula beli tresno kapining tiang. Nah, Lan jujak ya engalang nganten lan beli lan. Jani jak juang sebut tiang. nen malu adi jak ketelepon gitu perjani ngajak Aten ada apa nih? Kene beli. Yang kanti beli bakal nuna ben lakar nganten jak tiang. Jak pocol lakarnya beli. Adi jak pocol maksudnya yang Nah tutatnya jak tutang munyen tiangnya beli yang sing gitu jak kal pocol iraga beli. gitu nih harus gitu. Gitu subayan saja mula beli tresno ken tiangnya beli. Di nene jani beli jak juang bat tiang Jani beli. Jani kesempatan beli mukti yang tersne jak man. Ya, Yen gitu beli. kan. Pangsingnya nengalan adu nak nepukin tiang ajak beli dini. Jani suud malu merarawasan malu dini. Lautang bo beli mulih malu rawasan kin bapan beli ni buku gitu nah beli nah. Nah begitu beli ke mulai malu ke orang ajak bapak nih. Lu sih tahu ajak bapak mai. Sing adanya nepukin tiang bapan tiangnya subuh sirap. Begitu. Nah begitu jadi mulai malu yang beli kalau mulai kan orang ajak bapak beli atos beli cuma yang ada beli kalau kamu jadi. Nah beli nah. Ngalang mak beli nah. Ya, tiang nyantos petekan beli. Antos beli jak petangin jani jak tekan jadi beli Nah gitu. beli. Tiang bakal nyantos petekan beli nih beli. Ini bakal membusti tresnan beli aja loh jani. Nah beli. Antos pemupang si Anak tepuk mau aja. ngalin malu pasti tepukin nih beli nah. Nah. Si lebang ragu nih nah. Tipis kekuangan 15 juta. Jani atur tiang ke 400. Cumaning dianaknya Jani kerajaan yang mulai ke rumah kami. Oh, Pernah gitu. Tuh mau tak kedayaan buat jadi kengken ke jadi ada nih. Ampura ngaji menesa. Banak di tiang pun nyantet. Den. Tolong jangan.